Da li shvati ne da tu ti si tu bar i potreba? Adi aj potreba koja aj bud značajno, tu će te razumi ne i knjiga Otkrivenje. A men valjani te razumina i poruka je Jovane Sirjan i knjiga Otkrivenje. A da lese so doka men pašea vaja ko zadnjo vreme, a kija knjiga ka spremina men za ko pravedno životi. Laja o proročko istine, hem primeni naja menđe ano životihi i njam verna i sijamen svedočanstvo so u godinije devlese. Džana da otkrivenje, kad neko čitini šunela, razumini i poruka od jedja knjiga, hem primenini peseko životi, a da vama nuškovel blagoslovi me. A jek o to svrhe, otijekja organizacija, Olafje devlesar, odvajta bi živi nea verno te biskusi neo blagoslovije devlesere. A men počinaja i počinđama Mariji serija i akija serija većini pe kratka poruke od to otkrivenja. Jer ki većina akala predavanja kojen kratka, ka i čerempe o projekt stvaro, a nao pro jak odloma kod i Biblija i ka pomoži nam te razumi na nesave o to primarna stvari ako lajeni knjiga to otkrivenje. Prošlo kurkova čerđamo to Vavilon, ad ja misterija, ja tajna. O Vavilon hinela je imperija. Imperija koja mangljate anel uništenje, za ki Juda, za ko Jerusalim, za ko obećanja edevlesere. I adava dolinđa i pandlja jevreskone narodo, i kalđaleno ti puvlengiri i adavaj protiv adalestar kaj od velma gelape narodote ovel. Očigledno, zbog lengoro neposlušnost odevel dozvolinđa adava i da ohrabrinđa Navuhodonorosete a veliki Juda, ali Navuhodonodor sorčerđa nazbog poslušnosti devlese, nego zbog leseri zloba. I da lese, adija vlast imperija i nele kazni meo to devel zbog lengoro ponašanje protive devlesro narodo jevreja. Vačerđamo ti jek važno, to je klafija, to je termin, jer akija epizoda od otkrivenje kratko poruka, viči me a da vaj zver o to otkrivenje, o termin zver, prošlo kurkova čerđamo da lestar, o termin zver predstavini carstvo, hem vlast, imperija, i srcova čerđum prošlo kurkoan i knjiga je Daniele Siri, je dvaj temelj da bi razuminaje knjiga Otkrivenje, o Jovan i nele inspiriši me, te anelo da la koncepti, ako la šajtara ka, ani knjiga je Danilo Siri, hem koja verke knjige, te anempe ani knjiga od Otkrivenje. Iako dikaja, an Otkrivenje je vtato šero, od Danilo hinole vizija od to štar zverija, i ako morate džana da dva odlomko, ano Danilo je vtato šero u stvari, a da laj štar različita carstvija. I isto je džahar amenđe ko proučavanje od Otkrivenje dešu trito šero, ko teva čeri oti zver, ali radini pe oti imperija, ko jaka vladini u predero sveto. A za okola kola možda preskoči inđe, o Vavilon, ad ja dva sostara otkrivenjeva čeri, a da vaj u stvari, a dva zadnjo vlast, carstvo, zver, ko te amenka fokusi namenko akva proučavanje. I da te si je baro jedinstvo, maškaro Vavilon, hem maškari zver, i sovduja kala, on sovduj vačerena o to da va zadnjo carstvo, ko vaka vladini oleja o Antihrist. Kokva predavanja men kao vela men pobari jasnoća, od jedja zver, soka čerel, hem sar, ka ovela efekat uticaju pro telo vernika, okola još uvek kojen dživdeko zadnja dive. Ako tu i njan legardote veruine, da anglederso o Antihrist počinite funkcionišini, da o verna kao venci dime, a da vana ne bibliski. Džanav o stihovja kolao manuša lena te koristinen za dva, ali jednostavno da vana netačno. Diken manca ako mangena ko otkrivenje dešu trito šero.
a mena kateka dikajek tačno prezentacija predstava so akava tekst vačeri o to prvo deo o to dešutrito šero ano otkrivenj. Ohrabrinavatu te prati nepažljivo ki Biblija, a meka čerav bukvalno prevod te bišajte dike soj o stvarno tekst, ano pa še prevod meka prevodinav i simal o lafi de vlesaru textus receptus ko grčki jezik majanova sta i kad dikav o grčki hemka prevodinav leko najbukvalniji način mogući. Hajdete počina dešutrito šero otkrivenje, prvo stih. O Jovane Adari, dikaja još ko krao to dešudujto šero o Jovane terđolo pripoši, kad vaj obala emoresiri, ki plaža šajtepena i dikjelano more. I diken sopenelano prvo stih. Tegani dikljum, sartaro more i kljola i zver. Akatej sjemen i zver, džana, premale Daniel Esri, knjiga je tato šerohema vera proročka odlomci, da i Biblija motoj da o zver predstavini carstvu. A i si nešto bud značajno, iak ja zver, kastar kad i ka više, o i kljola o to more. Isto biblijski proročko o more nikad na odmorinipe, uvek mrdini, a da lese o more predstavini nered, nestabilnost, tip haosa, a da vaso na motoj oredo de vlesor. I da lese kao vel vreme nestabilnosti hem nereda, ko te dva zadnjo carstvo ka pokažinip. Nešto pana džana od ti knjiga od otkrivenje, ked kava džio nevo Jerusalim, a da va zadnjo izraz o to carstvo de vlesoru, primetinen da olafi de vlesoro vačeri, da nako vel više more, pa so dva vačeramđe, pa ano carstvo je de vlesoro nako vel ništa, soko vel van reda, soko vel nestabilno, soko vel haotično, nego sakao vel savršeno, sakao vel premalo de vlesiri volja. A da lese pale kate o Jovan vačeri penela i dikljum i sartaro more i kljola i zver. Akija vlast, akava carstvo, kamo tojpe ano vreme ko barone stabilnost. Iak ja zver penela hinola i sola eftaše rehem deš šinga. A menkadi kak Mari pokasnije, ki knjiga od otkrivenje, specifično koje tato šero, da akala šinga predstavi nena je caronen kola i deo ti je koalicija kola zajedno ka udružinempe ako ven talo vođstvo to kava carstvo. Deš obrojoti celina, o to nešto kompletno. Iako je kate deš vačeri o sveto ani celina. Pa na jekvarčiti navo prvo stih, penele da hinola evtaše rehem deš šinga. I kople šinga hinela deš krune. A da la krune je džahariko grčki dikaja, oto grčko lafi kova zvučini veoma slično, a dva značini carsko kruna. Nadva kruna pobede ili kruna ne sovo dostignuće ili sile, nego neko kasi sol autoritet carosoj sol. Znači, adalai krune, carska simbolija. I je isto džar penela, hem ko svako šero anav. A katedi kaja da olenhi nolena navasave hulinena uprodevel. Jeko to karakteristike otik ja zver, soj zver carstvo, jed ja i zadnjo imperija carstvo, koja kao vladinje celo ne svetoja, kao vel bogohulno, ili ka hulinio prodevel, ko vel protivno o karakteremo svrhje de vleser. Lakoro karakter, a da vajko vaj povezime, kad i kaza trenutak, esotonaja. I oko vaso podelinava tu menca, a kavaj oko vaso kad i kaza jek trenutku. Pale,
Lenđe košere, anavako lahulineno prodevel. Ano dojto stih dikaja, i zver sa vidi kljum hinele slično saro leopard. Akana sosej važno akava, već motvođum tumenđe da je Danilo seno tato šero, Danijeles revizija o to štar zverija, a katej oredo averčani. Sose, jednostavno, dlese su i knjiga o Danilo dikaja da ovdje kjela akala stvarijano budućnost. Ali o Jovan di kjelen, o toj carsko perspektiva, ovdje kjelena no aver redo je da lese, ovdje kjelen ko akava način. Vačeri o to akija zver i penela. Da on hinele, da izver hinele saro leopard. I da lakere pre hinele sare medvedesere, a o muj sare lavesoro. Ako dikea je Danielesro knjiga o tato široko te i si lav medvedi hem leoparda, kad te leopard medved hem lavo, dvaj averčeni suprotno, ali je kvaj but pa še povezime. Iako čitineo Danilo je tato široka dikeda kao vel maribaka i kjol protiv osveta, a kad i ka da adava kova inspirišini akija vlast i antihristovo, a da vako vel inspirišime o to sotona. O tija ždaja je da vakava čeramđe kojeg trenutko dikjeno dujto deo to dujto stih. I ždaja din džala, znači dvajo sotoni o beng, i ždaja din džala plo zoralipe. Znači kad teo koncept i zver kova reflektuini pesar ov, znači din džale, znači dikajo jaždaja din dža, plo zoralipe, plo presto, znači o carstvo, hem bari vlast ili autoritet. Kao vel carstvo i ako dikaja, ano tekst vačeri i si smislao daj o vlast jadava izver. Jer je Danilo da lestar vačeramđe o to dla carstvija i sad dikaja da la carstvija ano prošlost. On kao ven manifestuje me, pokaži me pa na jekvar, a ni jek zajednica, a ni je koalicija, a i konfederacija i on pale kao ven protivo svrhe edevlesere. Dozvolinen te večerapto men, džim si navada kvapu minđum, kimli prvo epizoda, a men dikaja opis od jakija zver, ano deševtato šerot otkrivenje, nakad dika kana, ali a te večeri o to panđ lesere, lakere šere, panđo lendar perena na neviše, a kavaj sole veze sa Egipata, Sirija, Vavilon, hem mi do Pertisko, dvaj štarto, hem o Grci panšto. Ona dala panč kolahi nele i na neviše, ali Jovanesea nodive o rimljanja vladinđe, a penela jekija te, a jeka verka vel o evtato, i otkrivenja no deševtato šerodi kaja dava evtato avela, i ovka džal, i paleka irini. Hem dikaja kovelamen objašnjenje sarka ovelem savo i namera da lestarali dikem ponovo odujto deo kovava čeri penela ježdaja dinđala plozoralipe, plo presto, pli sila, znači plo presto, plozoralipe hem, bari vlast ili autoritet. Otrito stih. I penela jek lakere šerendar dičilo, znači jeko to kva carstvo, i me misli navada dvaju evtato bi predstavinava, kova dikaja na otkrivenje deševtato šero, penela o evtato hinole nešto, otrito stih, penela dičilo, jek lakere šerendar, dičilo sar daj čindo. I ladava dži smrt čindo, ali o lesiri mulikani rana uli sa sljardi. A kava dela men bari informacije. Nesave stihovja penena, sar god čindi, ali je davana nepravilno. Dvaj dodelape ko tekst.
a u stvari ko vas ophenelam gdzie da kovel čindo jeko to šerona, ne sardaj čindo, nego čindo, i kovela rana smrtno kamerel, ali kad manifestuini pe isceljenje, to jest tad ja vlast, carstvo pale kaj kjol. Je kvana ne tumačenja, kva jasno si kaj an otkrivenje v tato šero. Dak ja zver, hinole v tašere, sarsu je kate penela, dešinga isto, je dva fokusirini pe opro šere. I dikhaja da o panč pele je kate a je kavel, a onda vačeramđe. Da dja je v tato koja kavel. Oj isto džario v toto da. Oj ponovo je kjola i upravo kateo stihija vačeramđe. Da oj ne porazime i hinola rana, fatalno rana, nas car god da isola rana, nego kate penela čindi džio meriba, bukvalno dva vačeri, i adija rana o to meriba, anđa meriba. I onda adavaj je lažno vaskrsenje, hovavno vaskrsenje, da dija rana isceli me. I zbog davaj isceljenje, i ka razumi nada dvaj i kjola ponovo pokažinipe, i zboga dava sa i puv čudinipe zbog izver. I neko dodela dodatno da pratinena, sledinena izver, a dva istina, ali on čudinena pe ili divinena pe za dava isceljenje. I a dava ovela but diviba. Sar te razumina dava divin džape va šokantno hinele, da dva carstvo ponovo je klilo. Pa morate pučamen, savo dva carstvo šajtova. Pa dva je tato carstvo. A isto džala a pala i kjola, ko zadnja dive. I solen oko vasoj smrtno rana isceli me, je davaka nel baro divi ba esvetosete džan pali zver. I tečeren so, oštarto stih. I sare poklonin džepe da jače. Znači si zver i si antihrist kovav legari, vođa otidija imperija, carstvo, a dava isto kastar večer džan prošlo kurko, kad pričinđamo to Vavilon. Samo aver a navza ko carstvo ko zadnja dive. I pana čitina je pala oštarto stih i sar poklonin džepe sare da jače, a da le se sudin dža vlast za ki zver. O manuša poklonin džepe hem za ki zver vačerin doj koj sar i zver, hem ko šajte marelpe olaja ili protiv olate. A kavaj značajno, a da le se sokovel osjećaj beznadežnosti, sar očaj. Ako šaj o meriba te pobedini, pa sar šaj onda mente porazinala. Je da le se kolaj to sveto, kava po specifična za trenutak, kolaj to sveto, kola oslonjena propumare osjećajem pomare jača, čerena pomare odluke uprodava na soje devleso la fidelemen instrukcije, a da la pojedinci ka oven, ka džan pali zver, on ka pirem palo late pali zver. Kao božavinen Eaždaja, a Eaždaja dela autoritet i on kao božavinen izveri ka penen koji sar izver, hem ko šajte marel peolaja. O panšto stih vačeri. Zak izver hinele muklo, znači pale o izvor o Jaždaja, o Sotona, zak izver hinele muklo, te vačeri barikanehem te hulini uprodevel. A davaja verčani nego huliba. A kavaj dujto putije kava lafi pojavini pe je dvaj bud značajno. Jer aka ja vlast, kojaki kjolte vladini, ojka vladini upreder celo sveto. Ojka ovel bogohulno, to jest ka hulini opro karakter i svrha, hem sa soj si veze sa jekhem istinito devel.
paleći tinaja. Zaki zveri nele muklote vačeri, znači dindola će muj te vačeri, barikanehem te hulini uprodevel. Kana pašto stih, dindohi nela će im vlast, te čerela dava, kozom dugačko, saranda duj masek. A kavava čeri da saranu duj masek, soj trinte kvaš berš, a davaj hiljadu im dušelu šovardeš dive, ovka funkcionišini za sao vreme bizo zabrane. Ali ko kravo tadla duj, saranu duj masek, kovaka završini pesa i grozota pustušenja, ko dava vreme kratko da lestar odevel ka krećinipe, ka počini plos sudo uproder akija zver o Vavilona, ja isto imperija carstvo kasar prečinđam koja je antihristovo imperija. Ovo ka počinite deluini nakon saranu duj masek, te anel akaja zver akava carstvo džu uništenje, šukar vesti akija. Kada devlesro sudo ka počinite perelu predara kava carstvo, amen oprava vernici nakovate, ali primetinen so penela ano otkrivenje dešutrito šero ošovto hem dalje penela i tegani leljate hulini uprodevel. Znači trito puti pravđapo mujte te hulini uprodevel. Te cote čer lesro anav te hulini. I si klijam dao anav, a davaj sinonim za ko karakter. Ov hulini opro karaktere devlesoro. Ovi protivi svetost, protivi pravednost, protivi milost, protivi i blagodat, protivi istina. Sa sose odevelter džola lesri svetos, a kava carstvo kao vel protiva dava. Za okolamanu šakolava čerena me dragome da nakovava teka da kava počini, morate čiti ne, a kava poglavlje pažljivo. Primetin so penela kate, penela džahar. Pre nego so avaja ki glavno tačka, šte završi na ošovto stih. Penela nas samo da ka hulini devlesro karakter, hem lesoro šator je to sastanko, davaj lesoro tanka i živini, nego penela i upravo kola živinena ko nebo. A kava i važno deo te razumina i knjiga od otkrivenje, jer i knjiga otkrivenje vačeri od duj manuša. A i si but više objašnjenje to kala duj grupe manuša, ali i svrha kana vačeri od to kola živinena ko nebo, hemo kola živinena ki pu, pa so značenje dava. O kola živinena ko nebo, na ne adava da on adari preset prisutna, nego radinipe olendar kolaj dživdeki pul. Najviše olendar radinipe, ali adalaj kola živinena ko nebo, on još uvek i pul. Samo vačeri olengoro građanstvo ju pre, lengro posvećenost za ko nebo. Ona dari pripadinena je dava predstavinena, hem kas predstavinena, dvajo caro to nebo. Znači, ova čeri hulini protiv olende je tato stik primetinen so penela. Hinela će muklo, hem te marelpe protiv edevlesere manuša. Primetinen nešto. Anglederdi kljam da din do lače vlaste čerel nešto, te marelpe, rat te čerel mariba, a da vada lestari radinipe. Te marelpe i koamaro tekst vačeri protivo sveta devleser. Pa kolaja dala manuša sveta. Na ne o Izrael, jer ovna ne otkupi me, a davaju vernici. A kad te uključi me i o zadnjosti kovaka dika, a dava potvrdini. Ali diken ponovo je tato stih. Hinela će mu klohem te marelpe. Protive devlesere manuša, hem te, znači, te čerel mariba, džarolafi, tačno pisini. Jer ov izazivini mariba. I din džapele se vlast, te čerel mariba protive devlesere manuša, hem, primetini neka te hem, te pobedinilen.
Buti važno, ko isto način o Mesija dželoko krsto mulo oto dikiba otipuv ovi nelesa god porazi me, pobedi me, ali alo o vaskrsenje so sa promenidža. A dvaj i istinsko manifestacija ki pobeda opro grehem smrt i vačeram džete lama ro krsto te sledi nale. Jer buđe neka oven pobedi me o to neprijatelji, su značini da kameren, ka naša lempuma ro život je dvaj u redu. U redu te izgubi ne tlo životi za ki pravednost, za ki vernost, te maretu protiva dala stvari kolaj bogohulna, odevel vam angela, a meni njam protiva dala stvari, a te ova suprotna, te nastavi na verno te pira olea, a ni istina edevlesiri. Iako me raja usreda da lesta dva je okej, jer mli nada na ne nešto soka iskusina kokava telo, jer ovka delma nevo telo, i o vaskrsenje, a da vaka nelmano carstvo je devlesoro ki punina, je da lese na smetinima sova čerjeka te da ovka marelpe, devlesre manušenca, hemka pobedinilen, jer ko krao to je tato stih vačeri i nole se din do autoritet, hej nelače din di vlast i primeti na dva isto im sila, upro svako pleme, svako narodo, čib, hem nacije, znači svako grupa manuša, neko kapenal nacije, tako je. I akavaj stih ko te puti vačer džemaj, nigde katena vačeri da o antihrist ka vladini upredero sveto. A kavaj u stvari ko te vačeri, da ka vladini upreder svako jezik, svako nacija, svako narodu, svako čib. Znači ka vladini upred celo sveto. Toto stih. Sa reko laživi nenaki puv, a dva idu i to grupa. I prvo grupa, on živi nenako nebo. On na neko nebo prisutna fizički. Nego vačeri o to lengro građanstvo. Kolaj fizički lokciri meki puv, ali lengoro živi ba na neate, kaj lengo čer, a maro čer, ano carstvo je devlesoro. A men pripadi naja je devlese ko nebo. A mena kate njam došljaci, njam stranci. Je da lese oprotiva mende marelape. Ali, ano toto stik penela sare kola živinena ki pu, so on kačeren. Ka pokloni nempe za kizver. Svako, ko da vas oživini ki pu, pa okola kolengerenava na nepisi meani knjiga života. Ebakroresiri. Znači okola save naka obožavinenle lengere navapisi meni knjige bakroresiri. Okola kola živine na kipuv. Hem kola pripadine na kalapujač lengere navana nepisi me ebakrorese ki knjiga oto dživdipe. A diken so penela panoto bakroro dvaj but važno kate o bakroro ket pominipe a da vaj dominirini kroz knjiga od otkrivenja jer vačeri o to Mesija. Jer o bakroro vačeri o ti pasha i pasha vačeri o to otkupljenje. Kad vačeraje knjiga života manušeso i si, hemo bakroro a da vas načini otkupljenje o rat bakroresoro. Pa na jekvar. Penela ov toto stih. Sa reko laživinena kipuv. Ka pokloni nempe, kasere navana ne upisi meni knjiga, ečivdip nasirje bakroresiri, on ka pokloni nempe za kizver. Kad vačerio to bakroro, ajdete završi na toto stih, vačerio to bakroro, kvaj nelečin do angleder so svetovlo, od temelja je svetosereule. Znači da devle uvek inole dva plan za kotkupljenje. Te čerel manušen, pese. I jeki način saršajte ove manuše devlesoro, a džahar te iskusi neotkupljenje, a da va otkupljenje kačerel to navto velpisime, ani dživdip nasiri knjige bakroresiri. I samo kroz lesor delo otkupljenja, ko te očorđa plorat, tu šajte ove jek kovaj državljani o to nebo, hemo to carstvo, devlesor. Oje njato hemo poslednjo marostih,
Penela kasi sikana nek šunel. Ko zomi značajno akava stikija kaja lokacije. Pa akava izraz, ako neka si sikana nek šunel, akava vačeri ko otkrivenje ko dujtohem ko trito šero, a da lajev ta poruke ko lajbić haldeza koje ta zajednice ko lajneleno izgnanstvo. Penela ko krao svako nese olendar, otokalali la, ko da lajev ta kanđirja niti korijazija, Penela kasi sika nanek šunel so duh vačeri. Pa akava, jak izraz slično da lestar, tebi vačeramđe, da kavaj si važnost, da oko vas osikljovaja, da vaj sole važnost za kotelo vernika i zajednica svoje otkupi me ko lengro državljanstvo ko nebo, a dva i eklesija i kanđiri. U kola i deo oti zajednica oto otkupi me manuša. Lengre na vaj pisime, a ne dživdip nasiri knjiga bakroresiri i on naka pokloni nempe za ko antihrist. Lesere carstvo se, onka odupri nempe hemka vačeren protiva da lestari ka delujnem protiva dija imperija. A dija imperija to antihrist, ko latar siklijam i prošlo kurko, ko te o Rim, o Vavilon, otkrivenje, ko te ka te dičola sar zver, a i zver, a da va imperija. A jeko to stvari su vajnte džane, da saka akala zverje. Dikjanan otkrivenje, ano dešeftato je daleka završina, a sarva čeri da opančpele o Egipat i Asirija, o Vavilon, a o štarto mi do Persijsko carstvo, o panšto i Grčko, i o šovto i o Rimljanja, a džanadi jeftato, mora to veno mogućnosti odgovori ne koje dija jeftato. Kija ver epizoda ka prečinauti dija jeftato imperija, koja i deo od toka vreme, zadnje vreme događaje. I buti važno i apsolutno neophodno te džana koje dava, jer da vaka dela men pobaro razumevanje, ali dozvoljene te završinava kale, sakala, imperija i sole nešto zajedničko, a da vaj da on progonitelja o to Izrael. On protiv o svrhe devlesere, o karaktere devlesoro, on sarej bogohulna peseni nacija, ani priroda. Imam genata ven protiv devlesi volja je davao Jovan vačeramđe, otok ja poslednjo zver jedinstveno, ako dikeja Danielo je tato šero, a dija i štarto jedinstveno. Oja verčan je to savera, sose. Jer ojča čeka vela dindi sa o vlast, sa i inspiracija hemisijela koja velo tježdaja. I zver hem i vlast tježdaja, a da vaj imperija i osotona utelovime antihrist ka vladini i da vaj zver. A kaleka završina vđija ver epizoda od velne blagoslovini tumen šalom oto Izrael. Nadinamen da sviđen džapeće kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaje tu te podelinele averencar, sarbišaj više dženete primineno blagoslove devlese u to lafi. Isto džahar molinaje tu te zaprati nekava YouTube kanali, hem te pridruži netu nam dže svako kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to Dr. Baruh. Prevedinena pe razna knjige kulasika venemene devlese o ti istina, hem lese o ti volja. Verujnaje da koven blagoslovi me i da sa reokola kaseka podelinen takođe ka priminene devlester blagoslovija. Džije ver puti, šalom o to Izrael.